Pozdrav svima, danas ću da vam pokažem kako da pravite konfiguraciju računara. Idete na start, idete run i tu ukucate dx diag. I sada idete na ok i idete yes. I malo sačekate i evo vidimo otvorilo je. Znači, evo vidimo Microsoft Windows XP Professional 5.1.build 2600, engleski, matična ploča MSI 7069, procesor Intel Pentium 4, CPU 3 GHz, giga rama 39, grafička Intelova 128, display mode 1280x1024, 32 bita, 60 Hz. Evo vidimo imamo neke za internet i za zvuk podešavanja. I to je to. Hvala što ste gledali ovaj